Songon hatani upasana maddo. Buat apa buah pepaya kalau tidak manis rasanya? Buat apa hidup kaya kalau batin tersiksa? Jadi ope parmusin nami. Baik kamu maju lagu na hica-hicai. Asa hica sude mose.
salku sasude lungunai tahe Parsobanani narap marmahan ujui tikirihu tai saudari mengadau di perjalanan Parsobanani narap marmahan ujui tikirihu tai saudari mengadau di perjalanan Pasat Joloto
Bersama bersilangi, patut asa ada saya.